Imali ste prilike da snimite stanje naše stare policijske stanice koja, naravno, građana 1960. godine ne može ni da da sve ono što je potrebno u 21. veku. Građani Srbije, građani Beograda, građani Kaluđerice moraju da imaju uslove kakve zaslužuju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, jedan od prioriteta naših jeste upravo uslovi rada njihovih i mislim da sa ovom novom policijskom stanicom i svim ostalim što radimo u gradu Beogradu, a i širom Srbije, dobijaju ono što zaslužuju. Oni svojim radom, ogromnim i zalaganjem i odricanjem zaslužuju da budu u dobrom prostoru, a samim tim i građani dobijaju i od njih s njihove strane mnogo bolje usluge. Tako da, evo, imate za narednih 9 meseci biće ovde izgrađena nova policijska stanica, svim onim što je potrebno za jednu takvu policijsku stanicu i nastavljamo dalje. Ono što smo malo pre imali prilike da pričamo mi između nas, videli ste sami Beograd kao jedna od svetskih metropola, ne samo evropskih, svetskih metropola. U proteklih 9 meseci, zahvaljujući radu ovih ljudi, ima 10 noću bez jednog krivičnog dela, bez otuđenja tuđeg vozila, bez razbojništva. To je prosto neverovatno, kako kaže načelnik Milić, da se dešava, ali se dešava kod nas u našoj lepoj Srbiji. Tako da radimo na tome. Rezultate koje ćemo predstaviti za novu godinu su, slobodno mogu da kažem, odlični. Po svim vidovima kriminala imamo značajno smanjenje, ogromne zaplene droge, tako da nastavljamo jedan rad u modernizaciji MUP-a, u obnovi MUP-a. Juče videli ste Vranje kako izgleda, Dimitrovgrad kako se radi tamo. Krećemo sa svih strana naše Srbije da uređujemo naše radne prostore i time, ponovo kažem, dajemo i građanima Srbije mnogo bolju uslugu.